Zakat house ke farat pam mendu mi hinge awareness session mi wara beenun theri program ek gotu on dekheni den on dekhe gotuga mihar mi bæveri huriha be fonna wes mi zakat nege gota zakat wajwa farat taka wara asasi wara muhim malumat ke libigen hingajje mi dia dolgadi tere government den alwanda gabu korweni mihar mi fatta fa zakat housing mi hingwam fette program mege sabon hama muli rajyege warabboda helun terika ituren gos adi fageerun gotuga mihar rajyege ti mihunna emihunga amilla famachat edwena gottu kes kari mustaqbal egga fahivegen daane ehembe mi ekon miharabure boda onda gabo kore gotuga miyabure advance program take wesingewum ha muhim ei muli rajyege miharu mi zakat dakwa faratta ituren gos hama me almenge abadiye kiwar kuda abadiye ka bayar gaun ga bokura gotuga hama kurmuddate terega ege hewna tija fenigen daan mi denne go tarangala helun teri kurevi mi program hama continuous ko kuriyak gende vich kam banya heme alwand warabboda me zakat house me program hinge huriha be fasede malumat warasaf mi awande ke gotuga mege sabam mi denne hin hama rangal hebada take annane warabboda shukru danwa huriha be fannas mi zakat house ke faratun mi baby zakat awareness program ki aluganmen na wara muhim malumat take libigen dia program mi hasako modalu zakata behe goto nenge wara bævaru muhim malumat take libigen hingaje mi har misalaka mikfada program ani sarukaruga muassasata hoke meduga baby nama wes aluganmen nan elibe maulumatu tan alugona menna gos beru terege hem farata ka wasi sa kollevene en kama wanama mihar mitana naadeve be fulaka vias adi amrayita ka vias ehem be fulna wes alugona me maulumatu tan hissa kollevene hem wara muhimmo beenun teri maulumatu take libigen hingajje den alugona go ummidaki zakat house ke faratun adi wes mikahala beenun teri muhimmo ituru program ta kuriya gendiu shukriya